Hola, buenos días. Mi nombre es Carl Mercer y yo trabajo en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Y hoy yo tengo un mensaje especial para el Año Nuevo Aymara. Xilatanaka, Culiacanaka, Hichiruja, Uali Hacha Uruwa, Humanakataki. Kunateja Apu Wilka Tatana Urupawa. Hichiruja, Humanakaja, Machaka, Marua, Katukapkata. Hichiruja, Wilka Tataja, Wasitatampiwa, Kut aniski, take, chama pampi, hupawa, machaka, chama wasitatampi, humanakaru, churap katama. Humanakaha, aka, urake pachana, wali chamampi, machaka, amtanaka, pulkap khanimataki. Wilka tatach, hak take, chama pampi, chamanchpan, hakenakaru, han walinakaru, atip khanibataki. Han wali usumpi, take senyaha tukus khaniapataki. Hichiruja ukama arunakampiwa arhait anipsma. Machaka marakipana. Nayaha take chuimampiwa ma komanta apayanipsma take humanakaru. Hila kuliakanaka humanakatakeja akamaraja askipanaya. Halyaya machakamara hiwaki kamartapkhata. Yuspakara.